ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیین لدیاسپورا، ایوار باش همو کسین نهال چار پلمدیا تماشا دیکن. هم بخیر و خوشی هاتن برنامه دنگی دیاسپورای. رئیسداران امیرو دیسا بمیوانه که هجا امی ببین میوانه مالا و میوانه ما یه ایشف یک جی کسین نافدار کل سویده هری زیده ده ناسکرن او ده کاتگوریا نافدارین لسویده مینا روکست زلاتان آبا و گلکی دنده نافدارکی گلکی پوپلره او کمدین آرتیست او شانوگره هر وها چالاکبان روشنبیر او کردپروره سویدی جرد بیجن کمدینکی پرجدی خورتين ما جوانين ما وباور بكن بيروكالين ماجي فرجي حزدكن هم كرد هم سويدي وهم جي بيانية السويدي جي حزدكن ويناستكن ودنابواند بر بوبلارن ميواني ما يشاف ريزدار از نوجنة وي مرحبا روش باش وإيفار باش جبوا قشة هير هيفن سباس ایوار باش از نجان تبخیر و خوشیاتی برنامه دنگی دیاسپورای سپاس جبوا وكاري و سپاس گلکی سپاس گلکی که خوشن کت کاری بو ایرو بشداری برنامه ما ببه از باورم از هیویدارم تجه ناساندنا من گازنا نکی از دزانم تل دنیه مینا آبا و زلاتا نه ناس کرن لیل سویده قلت يا كي انه انا أبرو قرمتي هني أبكيه وكذا والله السويدي بقاسي أباتي ناسكرن نافداري هم لناف كردين سويدي هم جي لناف سويدي عندي جباكا سويدي عنده يعني بلكي مكيم قوتبن زي ده قلت لي حرمتي دومي كاريتا جالكس باس تهربي سباس صاحبي جي كيف خوشيه بو ما كنت ايرو ميواني مي öz وهذا سببكن هفالماني تكنيكر كليبك پر بچوك لسر هنراته و کاروخباته آماده کریه اما بهتر لسرور بش بوكو ام هن دیمنا نشانی تماشوانی خود بدن ام بوه دست ببکن و دورم درباسی صحبت خود انا واج تماشوانا را لیبورین اتخوازم چیجی ببه نبلا منها Ja, men om du dödar mig så kommer du bli liksom åka i fängelse och då blir du bög vare sig du vill eller inte. Eller? Men varför ser du så olycklig ut? Det här är mitt lyckligaste. Eller? Då betyder det att det finns andra gudar. Eller? Där är ju... ett ansvar. Alltså, det finns en plikt gentemot vårt Sverige att stå upp för det öppna Fast Sverige. Alla känner inte så. Alltså. Nej, men så är det ju. Och alla är inte, alltså, vi är inte likadana allihopa. Och det är okej det också. Alltså, vi behöver inte alla liksom stå där. IS, alltså islamiska staten, de är inte bara ett hot mot kurderna och de kristna i Mellanöstern. De är ett hot mot alla, mot hela västvärlden, mot allt det vi vanliga medmänniskor står för. Nämligen om en mångfald, om att vi ska kunna...
بله میکسک جی کارو خباتاته جی جیاناته کمدین و شانوگریه و کردیاتیه öz em bi nasîna te dest pê bikin em Kurdên Swêdê û Skandinaviya te baş nas dikin ez xwazim Kurdên diaspora Kurdê welat jî te nas bikin em bi Kurdî dikarî bi ji me re behsa xwe bikî ez nûjenkiyê ji ku ye em te nas bikin bi Kurdî از لگندی خراب شهری او گنده که ناوبرا کلی و پانوسه یعنی کلی جرات بجم لازگرجی الوی داره چه بومه سال 1975 دا و نها تمنی من 45 و چغا جونتا رابو لترکیه لکردستان باکور مخابن گلک کرد هاتن گرتن و کشتن و گندی ما وان درا گش هاتن تالان کرن و ویران کرن و خلق روی و یک جوان یعنی تشتانجی بو باوی من کتا حبسه و کتا بن يعني خطرة جياني يعني وده حبسه دا ما حفته روش وبشتك جوه داره دركتا ولات رافيا وام الكرساني من وقاوي جي ام لبسم الله بونش بوكو باوي من جي بسم الله وداي كامي جي جوندي يعني جوندي سرحدي واز لوري جدايك بوم و زاروکتیا من باواکی گله خوش در باس بو یعنی مج تو تشتکی نده ترسی حتی از بوم بین 6 سالی چقدر جون تحت و گاوی او ترس و خوف و توندو تجین کتناوا گله کرد و گله و حتی تاثیر لزاروکا جی کرد و قج بیرام مناچه چقدر کو باوی من آنینه او جیپه کی بو سیاره کی بو ولوی داره چند کسین کردی دنجه بون او جندرما بون و باوی من وسا زراب بو و کتبو بن اشکنجا و جوری آویتن خواری و پیرامنی رحمت لیبه باوی مگرد و از 5 سالی بون تنه تمنه من 5 سال بو ایواری بو و من باوی خود دوی حالی دادید و وان جندرمه ترک گلک تحده و لیدان لباوی مکربون ولسر داجي البيرامن خصنش بوك البيرامن ده هذا اغنى كده ده هذا يعني نقرب بسكنه قيجيني وانكر و كلكي البيرامن خصن لبرمن و برتسير المكري حتى انه هاجي يعني از جبيرناكم از جبيرناكم واجي يعني سببا افي تشتي جبوكو ام كرد بون ودولتا تركو هيجي وصاي مخابن وبشتوي ام 2-3 سال ام نظام باوی ما چیه کره یعنی باوی ما رویا کره چاو بیه دجی یا ناجی مریه یا نمریه مرو نظام بو روژه کی نامه کات و تیدا باوی من نویساند بو یعنی زندیه دجی و الولاته کی ناوی ایسویچ یعنی سویده و پشتی نیف سالکی ام برای قاچاقچی ام یعنی ج کردستان باکور هاتن کردستان روجاوا او جی گوندی پارت کم جیلان پناره بولوی داره بو ام سر سینور در باس بون سر حدود و ام سر ماینا و تقمنه در باس بون و گاوه تمنه ما 8 سالی و ام دنیوی شوه دا ام مجبور بون ام چند جارا ما تخواست يعني درباس من اللي منكر من وگریان دیسا ام وگریان و هندك مالك كردين نتو پرور علي كرم كر يعني ولاد پرور و يعني دوان روشي خراب دا كرد قالك علي كري حفكرن يعني صالح 8 دا قالك كرد علي كري حفكرن و وان مالباطا علي كرم ماجي كر و بشتي چند مها وسا ام داوي ام كاربون ایوارکی یعنی شبکی تاری ام درباسی علی سوری بنا علی کردستان روجاوا و تی بیرامن کرک تشتکی کت ببرقه مرف بخارا نان یانا و دای کامی جی پرد ترسیا جبوک يعني تماني ما حيش بو يخوش كامني مازن نهبو و ام مازن بو يعني و سي خوش كبرايم دنجي هبو يعني و جم بشوك تربو و هاري بشوك تاني بو هما بو 3 سالي و اوجي
يعني يعني باوی من بمرابو تو کسی نبمرابو هم بدو تو کس دای کم بخواه و بدو کسی دن را يعني پیشمرگه را يعني ام جبری در باسی عالی دن بون عالی کرمه کرن و دای کم من آنی عالیه کی گوته کریم گره تو هش بی يعني اوا پر تعلقه و جمرا بیش و از هش بی چقدر 8 سالی ما يعني از يعني گلکی زاروكي يعني نادر كده يعني حتى انه هاجي دا يكمل المدن راد بجاز از فيلم ماك تشو تجيه يعني كم ما زناش منا بقول اوصلنا كم الا هي مساعد يعني جاج لي دا يكم فرد يعني وجاج ما از نشاط اف بويراوا ادسبكي تكريم جرى برنامج تلفزيوني جي بله ما كنت سر زویه ماینا ده در باسبون و تبحثا تزاروك كناحد بوي تشقاشون بوي تبحثا وكريه و تبچكي هيلويني تراجيك و هيلويني كوميك تبحث دوام بك بله اجا چقدر دایکم گفت بو هوش به ام خطر ده يعني جیانا مد خطر ده اگه تو هوش بی وجا tam orta reda navenda reda yani navwan zevien ma inkrida من كوخين كر بفر امنو ساكر و داي كامن هما دجيدا سكني و ستريوي تشعبا هاتن يعني روندكي تشعبان هاتن و هستيريوي هاتن و مو غافي فهم كر يعني من حموم الباطا خا خصبو خطري و ازيج عفوناكم يعني لي خير خودي نزانم يعني تشاوم ام خلاص كريم اجي هيجي نزانم پشتوی ام چون گندکی دورا قامش لوی ام لوی داری خو شارتن جاندرما و عسكرين لشكرين تركا دو مكتبون اجا بني بعلقي ولحيفه دا وشارتن يعني ودو حب بيركي كرد اي تمن دريش سر من رونشتن ازو خوش كامني مازن وبري مني بچوك اي تمن ونيفك من يعني سالك نيفك من بچوكتر ما خو بني وان حيف نيفيدا دادي ما سولي وان ديت يعني سولي لشكرها وفان بيريكا سامر ونشتبون وقريمة دين نكرنا يعني وهما ما هوا ذكرت يعني تاني ما بتشكي هوا ذكرت يعني و يا ما خويا جمرني خلاص وي شبهاني اللي مخابن دو مال باطي بشتي ما شانسي وانتنا بو قشا كشتن يعني لشكرين تركا قشا كشتن مخابن أبيع تسيرة جالك جران لتكري وكنت بحسكر تهيجي جالك جراد برنامج خوي تلفزيوني دي إماديات بحثا وان سربيهاتي خودكي وتبار ودكي بحثا ظلم وزورداريا دولة ترك لكردان دكي جالك جراد هنا روجابي از دماهات سويدة بر زاروك بوي بتشافي زاروك كي جيانا تيا ولات و افسر بهاتیا کو تنها گوت و جیانا سوید بین بر هف جی دسپک چاوا بود ماتوهات و دورا چاوا بو چه زحمتی و آوانتاژی وین هبون کارنا کی بس کی اری گوارتنا هری مزن او بو کو اسکاربوم آزاد بمشیاما لسویدی او سمتا او دورا کو ام لیمان يعني من لشکره ندیدید من پلیسا ندیدید مش يعني نما يعني تكسي يعني بيوس نبو كبترس ياما جبوك نا لشكره ابو نا بوليس ابو نا جندرما ابو تكسي يعني جيانا متيخه خطر تنبو من كربو كرديا خو باواكي آزاد با خفتا و خبر دا و قسكرنا بيكو يكي جمرا بجي هوش به بوليس دي يعني جي هوش به لفدري خبر نده وسا يعني بمن بوي اواي جلك بالكيش بو و از کربو ما برای ما کره بخواستم یعنی وقت زاروک مرد کربو لکه داری بلیستا بیکو یعنی مرد بترسه یعنی تشتکی الماء ببا و ليه زحمت بو بعواكي دن جبوك يعني مرد دبا مهاجر مرد دبا نشتاجي مرد دبا غريب يعني مرد جيو داري خواه اري يعني مرد يعني چیزی بر او گوتنا قالو پیره می بره دبیجن یا او دبیجن یا بلبل تیخی قفصه شیرینجی دیسا دناله دبی بانگ که دبیجک آخ ولاتی من يعني
يعني قفزك زيرين يعني تمام ولا يعني السويد بهرواي يعني خوش آزاده لی او بریا ولات خواه بریا گل خواه بریا آخا خواه مره تجار جی بپار نامینه مره جی بپار بویه یعنی جولات خواه بپار بيه جی آخا خواه بپار بيه جز يعني جي چاندا خويا يعني يا حقيقي يا راستي يا خور كردي مرف جي بپار بيه لي مرف چاوا جي بوي هزا خواه بخوازه بپارسه يعني ديسا جي مرف مهاجره يعني مرف ديسا جي يعني رج كوكي هاتي راكرن يعني او نخوش يعني او هركب بمرباري راسته همو پروگرام خود هما بیجه هر دم کرد و کردستان دخه ناف شو خو زمان کلتور موزیک کردی بگره حتی آلا کردستانی دل ما خوش دک بگمان دشود حتی بالا کردستان جید شویت ده هیه دمک مطرت تاجی به موزیک کردی و دبو استرانا جوان حاجو گلاسور از تشخص كردي تشخص سويدية بتشافي من تسديسات كردي وتسديسات جي سويدية كالا بيجي تشاوركي ناز بكرداتي أخوة جالك سر بلندن هواي من عنير روجافي هواي من يعني بخيرا دايكو بابي خواه بخيرا چاندا خواه بخيرا أو حمو جان فداي كردستاني يعني بخيرا وان همه وأفي از تجاري جبير نكم وأف باركي بيروزة يعني هم بارك اللي هم جي تاجك خلق جفياج بيردكن يعني قالك كست بجن كردي بون يعني كرداتي بارك يعني نا لتاجك يعني تقرأت تبي سر بلندي زمان تا يعني جناب وان زمان هري دولمند هري خوشك هري بداو سبحي قشنگ دلالة يعني تبوي زمان هاني تشاد كاري بيجي بارك يعني جي خرابة يعني جي يعني هاتو بيسر بلندي وقت تاجكي بخبتيني وباركي از بي جالك سر بلندم وبهمان اوايجي معرف جالك يعني سويدي واليكاريا سويدي كوجبو كرد وكرداتيه كرنا جال معرف جبير نكه يعني السويدي جارا يكن بو ولاتكي كدهيشت تو كرد بي كنت كرد بي وبيلك كنت هيجي كرد بي يعني فياج مرا تشتكي جالكي جوهارتي جهيب يعني جمرا اسفهم نكر من شوا ولاتكي يعني فله يعني خريستيان يعني ولاتكي جهي يعني د الاوان د خاچك هي يعني او ناس جار بلكي هزار جار مليون جار ج تركا ج عربا ج فارسا چاكتر رومتر يعني مروفتر لهمبري تدرت كيفن يعني تقبول دكن وكا مروف انا يعني فهمناكم هيجي تركيا وا سالا 20 يعني 2020 هيجي توكا مروف قبول ناكن هيجي توكا انسان قبول ناكن هيجي يعني تنابين وكا كرد يعني تهات شبه جالكي وصار يعني جي دولتك وصار حكومتك وصار يعني كنت وكا مروف قبول ناكن السويد يعني كماسي السويد هنا يعني السويد تشاوجي به لهر درجه يعني كماسي هنا السويد توكا مروف قبولتك يعني ولاتكي لسد داد پروريه ولاتكي يعني سر مروف يعني ما في مروفه ويعني من كرديا خواه لوي داري دها دولة من تركر ودها بيش وخص بخيرا ما مستي كردي لدبستان السويدي بفكرة از كاربوم لوي داري لولاتك بياني جبو من از بخوا بياني ملوري اللي از كاربوم زمان خواه زكماكي يعني ديفيجن زمان دايكي زمان خواه زكماكي ببيفم آزاد ببيفم وحتى حكومات پاره دا ما مستمنی ازمان زکماکی که آلی کاریم که و زمان منی کردی دولمنتر و دها پیش کفت بکه یعنی اوا یعنی که مرس پاسدار سوید نبه وی گاوه مروی یعنی وی گاوه مرو نانکوره یعنی راستش سوید بلک یعنی سر بلندم و سویدی چواجی اجی وکوان یعنی مافی من هنه اللي بربسياريا مجيه يعني السويدي هم يعني تاني نماف بربسياريا جي وقال مر بخبته قال مر زوري بدا خواه قال مر يعني على كاريا سويدي بكاش بوك سويدي بج جواكي كي دها باشتر دها يعني وكهويتر وبوي اواي از خبتم يعني وكا از چاوا از ركلام خودكم يعني وكا ركلام خودكم از بيجم يعني تيكوشينا من يا هنرمندي يا چاند او کو
كردستانك سربخوا وجبو سويدك يعني خوشتر وكويتر يعني از يعني جبوه از بوه كارت يعني از من جبو بريا في برنامج من في حفتي البرنامج تماشاكر قناة سويدية شارادة دورد از گلکی هستدار بوم براستی شتا پرسین گوتن لسر پرساکو تهم کمدیانی و تهم جشانوگریه دکی اشتر نزحمت ترولادو گهری جخوا هر دهتلیه ترنگه کت مروفك فرنگی دویاد پروبلم تنه او سوماریستر جا دورد اشتا پرسین گوتن اشتر نزحمت دمات مجارا دبینه آن ترولادو گهری تقول که از ویاد خوازم به تماشاوان پار و بکم ج توها گوت تقول از آیدی ولاتکی که جهاویر دور ج چار آلی عادت بن ایریشه دیه به سینور هاتی داگر کرن از آیدی ملتکی که زمانه وی قدخه ما از به آیدی مالباتک که دناف زبین ماهین عاده لسر سینورا پنابر بونه و از لولاتکی مینا سویده که او قصد دموکرات و جگلک ولاتن جهانی را نمونه از لید جیم جبو من قط نه پروبلمه که از رولا بگهرم و از بکاربم کمدی و شانو لگل ها بمشینم آن مجارا ببینم ویا من هنکی هستدار کر جبر که تب کردیاتی خواه وان هستی خواه پار بکر از باورم تذكري يعني هناك بحثا رولا خاني كوميديان وشانوغريه بكي يعني بوفول الفار بكرديجين كوميديانك فرجدي تذكري بحثا بكي شما اشتروا هذا بيجن جبوك يعني كوميدي يعني حنك يعني لاقردي مزاحي كمرو وجدي نقرة تجار باش وخوش نابه يعني قال مرف هنر أخوه چند أخوه يعني يا كمرف أنا دناف كاري كوميديت كه يعني كاري حنكيت كه لاقرديات كه مزاحيت كه قال مرف پر جدي به مرف قال پر زانابه يعني و لسر بقره يعني و يعني خواه ده باشتر كه چالاكتر كه چاكتر كه و اوا جدي كمرف نقرة مرف بيش وناچه ومرف خوشي ناكه يعني جرا وقت بجن يا جهر هنرك را عقل بيوسته زانبون بيوسته و يعني بريجارا دناف امبيجن دناف چاندا يعني ايه رجلاتا نافين يعني امبيجن دناف قالكي كرد وعرب وفارس وترك ونادا يعني وكا بتشافكي نزم لقشمرة نزاد كن يعني وقشمرة يعني حنكات كلا قرديات كي يعني وكاكو نزانة يعني ل كمرف فهم بك چقاس وقت دقره چقاس دم دقره چقاس پرتوک خوندنی چقاس يعني مرف ليكولينات که مرف چقاس ورد داخل چقاس احمد کشینه و کارکی نه حسایه نه راحته و پر زحمته يعني و جمرا يعني ناموسك شرفك كويس كاربن في كاري بجربينم يعني بأواي خواه و پرپی يعني سرفرازم يعني و از شانوگرم و از کمدینم و هر دوش سر دیکه دکن يعني سر صحنه يعني و هر دوشی دشبن هف و يعني هر دوشی پیوستیوان ببینه راه يعني بتماشوانان هیا و خلق پری جارد بجا يعني كنت سر دیکه بجن تو مونولوگ اكيد يعني تو بخوی و تو بخوا خبر دیدی يعني خبردان کی تنایه يعني کسک لسر صحنه پری جارد خلق گل فهم ناکه که اوا دیالوگه يعني نابرا دو کسان داره و ای دومین کس اوه همو بینرن يعني تکاره یک به و تکاره 10,000 کس به پیشات ده لید اوجی يعني وکا کسکی تیج با و تو چقاس جهاتی بی تا اوقاس ام بجد 10,000 تو تکاری وانو صادقی که او حیس کن او تنی یکن
بيك دلكي تحسكن بيك دلكي دكنن بيك دلكي يعني نفرت جيت كنت كارم بكزاني كنت تشتكي خراب بيجي وتشتي يعني از بصاد بيجن يعني بجديجي از بيجي يعني بزانبون تشتي خراب جيت بيجن تشتي نال الريت تشتي يعني نفر يعني تشير لواندكم يعني وان شياردكم وان دهجينم ليه از وان حزدكم يعني براستيجي از بيناري خود قالك حسكم وبخير خودي قالك كرد على كاريا مجي كرنا لسويدتين لشوفي من مسكن بشكريا من ددن وجوان را جالكس باستارم ونهربن ونتنبونا ازي تنبونا براستيجي هربن والله از بركسنا بيس از يكش حيرانه تمام خلاص انا مو تشكل تلفو تشابي تنزم شو تشاش تبيني نعم از حركك از تجاري ستاند اب قالك جاران تزاني بنارينا من ستاند اب روشن بيرن جبركو يا جرونا كبيرن بركو جباتا خو نينكا جباتا خو نتشتيت جباكي دي هم سياسي هم چاندي هم كولتوري تشتي كدبن تينن سر دكي و دخمن بالرنگه كوكو تاجي تعريف كر دخمن تشتي تراجيك جي كني مروبيتينن يعني بنارينا هنرك اجا ستاند اب قالك جاران جبوكو زيدا هم برخوا يعني كسك لسر خو نقري بهتر جو خو نموناددن بله بجن ازوابم تيجي قالك جراوي بلا خداي ستاند اب يعني الدنيا جي عيني تشتيدكن جو خو نموناددن ديا خو بابي خو نموناددن ديا تو بابتاش خو ربنا هبالك جمرقوت öz mevanete öz rbeje ka evdiyay bavi او ربنانا كنجي خلاص من بو يرجي واني كوميك همو فيش زاني او ازب اواكي دس بكم او باوي من وديامن جالكي يعني على كريام كرنا بهم اواي روحي وبهم اواي مادي يعني افكار نهس انا دس بك دا يعني از جالكي فقير بوم هجار بوم يعني باري منين بو وباوي من وديام تنبونا خوش كمني مازن يعني از راستي بيجم يعني العالمي باكوري كرسان بين ابلا مني دورم يعني دبي كنت نبونا ازي بلكي نها طما في مرحله يعني وفي دري يعني اسبر محتاج يعني بافو دايك اخو ما وخوش كخو ما زنبو ما وعلى كلام نكنا ازي نها طما في روجي يعني في روجي براسي جو سايا ومقالك حنك على سروان كده رجارك جاران تي برامن تياترو تجابو بك ومحنك باوي خاكر باوي من الذناب حمو بينار انا رابو خل قلت اتشبو تشبي تشي قوميه باوي ميجي بقيريني بالسويدي قلت دهبسه بالسويدي وخل كي اتشمر رابيه يعني تاني دبيني كوايا كي يعني ميركت يعني يكي شي صالي هم راتبه يعني قيجيني تشبي يعني فريده تشبي تشمو صدق ايش بيجو باوي منها زاني باوي مدوج دهبسه حنك خو بماتكي ازيد 10 فاتوره بشيلم از پرسکدیجی حوالک منو تایا هفاره قلت یاد بیجی از ربیجی جارد بیجی از نخوشکم و ام نخوشکن و کرد نخوشکن پرچامه هیو کرد نخوشکن جو کردان نه جو کردان نخوشک يعني كرد پر خوشکن يعني جو كردا این نخوشک يعني زیاده نینن مخابون از یک وان بوم يعني از نخوشک از استثنائي نا براسي جو جو كردا خوشکتر گل نینه براسي يعني جور دلي خو به هر اواي خو فكري خو رمان خو ميجي خو يعني براسي مرد چغا مرد حيست که مرد بينا يعني زاروك كردا خوشکتر يعني زاروك نینن يعني مرد بينا چعل وان وسم دي بكردي دبيجن يا تجينا كارد بيتو خوشكي دبي چاويتا خوشك دبينن نا ولا نا ما براستيج يعني جو كردا قال خوشكتر نين براستيج يعني ازو صحيست يعني دلي خدا جي صحيست وبچاوي خوش بخد بينم يعني كردا خوشكتر قال نينا بمن يعني غوري من ليه مخابن از يعني نظام شعب هذه لا يعني ايه من وقت خدنا تيمه يعني كردي اناطول شنو بس كردا خوشه لا خوش
جه بالا ما قلت جه از رجه قلت جارد بيجي از نخوشكم إجا مجي جير قلت كا جبو أفيشا برنامج أم سرتكي از يكي خوشك جمر بشينه بيشا سرتكي شاندن ميك بگم نکر مگو ام نخوشكم اشکره دی بيجي كاز نه نخوشكم ما نخوشكم تو وقت تيندر تخفتيني تبيجي نه ولا تيندر هم بيجنا ما نخوشكم راك إجا مجي مگو ام نخوشكي يكي خوشك جمر بشين ايجي قو مالي ما عفي كوش ازر ورا بيجي والله اني تبو خوشك بكم شكرا خدي صورتي دائما نوري öz از برسك واش تبكم سويديا پر دكنيني براستی تو باجار به باجار تورنیا دکی و شویتا جی پر پاپولارن و مجارن جدا هم ستاند اپ هم جی شانوگری دکی و از بخوا شاهدم که شبکه ده بلیت نمابون لسمولاند بلیت نمابون و دجارا عین شو کر اجبر که دخوازی پر بو و پر دخواستن لشوا و گهدار بکن قد دفكري بكرديجي شو بكي وقالو تدبجي تدكاري كردا بكنيني بله شلون كانوا يعني بكردي كريجي شغام ميديا تي في هبو مد تي في يعني جمهور من بكردي ستاند اب تشيكر يعني دوشانا شانشينه دابو مدور دا بكردي ستاند اب تشيكر يعني ومن قالك دافراندا بكرديجي من شانو كريه ومن بستاند اب كريه لكردي ما او تشابجم برب واري سياسي نام واري سياسي يعني كنت علي جريكي بارتيه كي بيان علي جريكي حزبكي بي يوصابي لك يعني ترخنا نكاري بستيني يعني جيت نكاري سروان حنكي يعني جنبجن سروكي كرد حرك يعني حنكي بكي يعني لا قضيه بكي وكاكو تجوانا شراغوت يعني ودوي واردنا يعني وك ميناك دي سالا 2007 تشوم هوليري كردستان آزاد كردستان باشور جالكم جالك مقاطع كردستان آزاد بن يعني جالك بحر أوائل كاريوان كن وكردستان باشور تشومرا لهوليري شبكة بو أو جل همبري يعني أو شدتها لهمبري جنا يعني أو تندتجيا لهمبري أكيد لجنات كنيا لو دري خواستن أفيا يعني بأواكي خوش بمشينين أفقالا أفشاف إجا مجي دعوتي ورا كربون كو أز ببن بيشكشواني في شفي وملوري ستاند اب تشيكر ولا مالا خو خراكر مالا وان خراكر يعني هر أواني وكا كرد بجا تتيرا ريت يعني تتشكر يعني تتعامل وأما ليه دنيا يجي أفجي يعني وكا دبا وكا ميناكت وكا يعني ليدري ورا سروكي ورا أوقاس يعني باواكي روشن بيري رونق بيري يعني بيش يعني تشوا دنيرن خواستن يعني بهر أواي ليه هي قال نعمة ببو بوان قوتنين من بوان لاقردين من بوان حنكي من يعني هي نعمة يعني جواكي وقت سويد آماده لجواكي وكا كردستان باكور يعني كردستان باشور نعمة بوي أواي يعني بوان حنكي كو أزدكم جبو بامن تسينور نينه تحدود نينه شغا أز حنكاتكم وفياج غير ورا فهم كريم ميناك من السر بارلمانتري كردستان باشور ما أخافت مقولت يا وانا قش تمري وان حفتي سالينا قش بوري وان جي مجي رشتري يعني شو ده يعني بوري وان ربراسة فهمنا كذا هاري داوود ديت سولي وان جد عيني الرنگ دابو مقول أو بياع جورتين يعني شو ده ورنا تقنع وانا بله از پرسه اشتا بكم وياجم عفوا وياجم او فكم ميناك من حنكه كي كرسر مجارة يعني السويدي والولايات الاسكندنافية الاوروبي يعني كرد باواكي قال خوشتي نيرين يعني قالك شو كرد حزتكن وشويه بشتي شهر داعش يجي يعني افان خوين خارين يعني اسلاميست ونمروف يعني كرد باواكي بر خوش هاتن يعني مركزي وقالك كاسين أوروبيج كردا قالك حسكن جبيش مرجع ما جريلا ما قالك حسكن وقالك وصابجي
يعني او جريك سباسداري ما بن حتى اي كو مجبو وان شركر يعني للرجلات نافين وهم هيجي دكن يعني وجريك دا كل ما في خوشي بكرن يعني بيوين اجا لي او تشتكي كل كرداب باوك خوش نانر او دمجارة يعني شرفي يعني ناموسي دا او يعني كو تشاغا لهمبري جنا او توندي تجاه لهمبري جنا كن يعني بيجن يعني وكاكو او جني ما يعني عفرتي ما يعني كو ناموسا واندا يعني ناموسا واندا ناف شقي واندا عفو يعني ما يوصل بيش يعني وصايا اجا من الودا حناكا كر من قلت يعني اوان ميري هاني كنت بيجن يعني ناموسا جنيد ناف لينجي ويدانه وقافي ناموسا والكره ميرنو ناموسا والكره وناموسا وش قاسه او قاسه او قاسه يعني شويه اجا من قلت داي كمن برسيفك خوش تابو قالك سالم بريبا يعني قلت بو جوان ميرارا قلت بو يعني كناموس دوی داری دابه از هر روز 10 جارا میز بیت يعني قالك سالم يعني قالك ابجاج جناب كردا وكرداتي دركش بوك او جمره ناب خير ناب يعني كيرا منا يعني قالك ام وي تراديسيوني وي عرفوا عادات جناب خراكن يعني اوا على طريقه كردي مناك كردستان ناك كردياتي ناك وشخوك قد كرد على طريقه جني مي كرد ناك يعني تو ميري تو تشا او ما فيش بو خد بيني لنج بو خوش كا خو جبو جنا خو جبو دايكا خو يعني تو كي يعني بو تشو ساي يعني سيرفان مجارجي يعني حنا جرى حنكتكم وقالك يجي حزناكن يعني وازوان فهمتكم لازم ناخذ ما فهمت يعني هذا جمره يعني از قد قبولنا يعني لازم برا او تفهم كان لازم او تفهم باشترج بو ما بخير ترى تشكتي ولا öz ما قلت كردكي دلسوزة وما قلت دلسوزة دوزا كردي زمانة كردية ام بحثا سبونسوريا تياج بو برتقانيا كردي لستوكهولمي بكم تذكريج مرة وهروها دما لباجاري واني عردهاج تشيبو تلقال دال كردي وفوتبوليست و هاتنياوي ماچي از نشاش بم هموج مغدورين عردهاج رچو از خوازم تبچكي بحثا سبونسوريا خو بكي لسربان هردو مجاران وتقالك جراجي تبشداري ميتينغا ين لسر كردستان دبي ودورده تبشداري تلفزيون سويدي دبي لسرجي دبيفي مد فيديو ده هناك نشاندان جبو ما يعني جبو سويديا كوميديانا كي ميناتا وها خمجين ببينن بر تسير الوان دكه من وان دي منتا جديدن أهبيا بخوا يعني دلي مرو دقريني براستي إجبركو الميتينغا از نشاش بم جبو كردين مي يزيدي دما دسبيكا مخابن يا إيسي سيدا بو ميتينغ لستوكهولم بو وتجي باشتار بو تلفزيون جديد كوميديانا كي قالكي خمجين كو دليوي دقريا داخوي پر تسير لسويديا لتماشاوان مديا سويدي كربو تو هنا كي بحثا سبونسوريا خو دكاري بكي برتقانه كردي و نجبو يعني شابش جبون يعني ما تشتكي كاس كاربون سري باخ ما مجبور بك يعني دستي مر ورا قال مر بك يعني جبو قال خو وقال ما كردي از دي قالك ايش كشاندنا يعني نتنج دجمني يعني چاندا کرد و زمان کرد و گله کرد يعني كرداجي كشاندنا يعني تشتكي قال كردي يعني از دي ديتنا يعني چی هوا هفته 4 هفته 7 فرمان دیتنا يعني نای گفت يعني کردی از دی گلک ايش کشاندنا و سر ام بيجن كتابخانه كردي جي زمان ماجي يعني زمان ما دبن تهديدي تاع دبن يعني هر آوای يعني حکومت ترک نخوازه امزار خواه فری زمانی ای خواه زت ماکی بکن و کردی می باکور جی هدی دوش کردی و کردیاتی برددن يعني بزارك خواه کردی ناخفن و اف جی يعني براستی جی يعني اف گلانی ترکیه ایران و عراق و سوریه يعني ام بیجن حکومتی وان نتنی يعني گل کجید کن چاند کجید کن زمان کجیه جد کن يعني كزمان ما چاندا ما يعني بس نادزن دو کجیننش يعني سر حالا يعني مرف پر پیدشه و مرف
مجبوره به هر آوای آلیکاریا گلی خواه بکه یعنی لی از ویاج بجم اوان مروفین سویدی جی کنگی مخواستی چها من تلفون وان کریه او بشتار بونه یعنی او يعني دولمندين سويدي يعني شخص من تلفوني وان كريه يعني جبارة خفي ما يعني هما كريبونا وكو إمكاني وان هبوا يعني بتشار كيفا بشتار دبن على كاريدكن و يعني ام مرف كريك بكي يعني برناخذ صداقهم يعني بس يعني اكو تجربه سپانسوریا پرتوخانه کردی چکر از خازم اجتماع شوانار آگهداری بدم از بارم تا 19 سویدین نافدارترین تا کم کربو و لناوندا ستوکهولمه و شبک جبو سپانسوریا کردی و آهنگک لدار خستبو نورمال او هر یک جوان نورمال قواتا سویدیا ناگی هرن شویوان بنارن که بلیت شویوان نامینن دما که ام هاتن ما تماشا کر گلک سویدیان که از ناستکم لور بون فرخوشامت شو دقوتن ام هم يعني تابيروز ذكرن دقوتن از تشتكي فرخوش كريه وبكيف خوشي بلاد قريبون دقوتن تفو فليغور بوان سمال دقو ما مش ما بكفركي دمش كشتن ام هم سبونسوريا د مش هزبارم يعني تشوف بدي يصير فيجن او مش هذا كده اريد بيجي لداني ما دو مشاكش اجا قلتنا ما جا كفرك ما ردود شو كاد كوشه اري اجا دقوتن سباسيات دكرن دقوتن هم اليكاريا برتوخانايا كردي دكن وهم جي هم دكنن وكيف خوشن درفتك وهادن از انا بيجي حمي بينران يعني ايكو انا تماشا دكن ام گره خودی لکتابخانه کردی درکردن کتابخانه کردی یا لستوکهلم گلک آلیکاری یعنی گلکی جبو ما کردا یعنی بفیدا بیه و گرک املی خودی درکردن و هر کردکی ولات پرور و جو گلی خواه چانده خواه حس که دکاره یعنی چقاس اورو دستی ویده هبه یعنی دکاره یعنی آوه که نمونه که بچوک یعنی چقاس شتته من گرک آلیکاریا کتابخانه کردی یا لستوکهلم بکه و یعنی از فهم ناکم چوا اوقاس کردی وصار دولمندتر جمن يعني گلک دولمند ام بیجن بأوای پاره دا جمن گلک زنگین ترن هي و چما آلیکاریا کتابخانه کردی ناک يعني گلک پیساجی می بناودن يعني گلک يعني و گلکی ام بیجن اید نوا تجارت دا کار دکن يعني مروف می ادوکاتن دکتر هنه روزنامه‌وان هنه و گلک می ناس و گلک می دولمند و به هر آوای دولمند يعني زنگین دبیجن یا او گلک يعني ام به هر آوای خودی کتاب خود يعني کتابخانه خود چند خود درکن و واجبو همو کردن دیاسپورا یجی و کردن لولات جی دیجین يعني گام آلیکاریا ولات خود خويك جي برسامي جي بيا بوات برسف جناهاد داتا بخوا قوت اموك هفد فكرن زمانه کردی و آلیکاریا پرتوخانه کردی ده از پرسه که دبجه روزا از رجا دکم از بپرسه از بارم رزدار یشار عبدالسلام اغلبو اگر حوال اره دبجه از رجا دکم از بپرسه ماموسته با ویوی کاریکاتوریست باشه یه کردانه گلو باندورا کاریکاتورین ماموسته لسر از دوجن چنه سلاف جواره بله باوی من کاریکاتوریستکی گلکی هجایه و گلکی جی باشه و براستی جی که باوی من ام بیجن یکی جی گلکی دن بونا او انا گلکی ده نافدارتر بونا يعني گلکی ده دیش بو که کرده و کرد خودی لیده ناکوین باواکی يعني دیسا کاری خود مشینه و بکاری خود گلکی سربلنده او باوی من گلکی تاثیر لمکری يعني و هناك يجي وسا باشن وهناك هقولوا يهجد بيجي جمرات بيجي تمام هناك كي خوش كي اللي تقدمك ما خنابي يعني اجي هي يعني عمل كده عليه بله هگرین پرسیدن هبن هوال دکارم بینن سر اکرانه ببینن
وكدن öz ez pirsek ser stand up'a Kurdî çencuanê me di sosyal medya de dijital derketine gelot wan dişopîne yek ji wan deno dara lalo hêjana Tirk û gelekên din hene stand up'a Kurdî çawa dibîne bi te çawa ye ez gelek wan hez dikim wan dişopînim û pir xweş yani bi rastî jî ez gelek ji wan hez dikim û yani dil û can ez bi wan re me û ez dilê min pir ji wan re lê dide yani bi rastî jî ez pir kêfxweş dibim çaxa gencê me Kurd bi Kurdiya xweş û bi kenê xweş û henekên xweş hem ziman û çanda xwe yani hem dimeşînin û hem jî xweş dikin zengîn dikin yani pir rengtirîn dikin ez pir ji wan hez dikim yani yek ji wan ew dikeçik hene li hember hev navê bername wan bê heneke pir xweş bi Kurdiyek zelal û behsa civakê dikin rastî pir xweş ez yani heger te nedîtibî li wan jî binêre belê öz ez werim ser pirsa diaspora wek tu dizanî li diasporayê hêzeke Kurdistanî ya gelek xurt heye û çar dewletên hovûhar ji hawirdor ketine ser welatê me em çawa bikin ku dostên me li diaspora zêde bibin û bêhtir piştgiriya Kurdistanê bikin tu li ser vê ya çi dibêjî ava yek ev tiştekî ya herî giring ew e ya herî giring tu mirovekî baş bî mirovekî pak bî dil pak bî hêja bî yani qenc be û ji xwe tu qenc bî tu gelek tişta qezenç dikî wê gavê tu bî nimûne ji bo gelê xwe yani eva ya herî giring e yani tu çi karî bikî tu di nava çi meslekê de bî tu yani tu çawa dijî di nav kîjan xelkê de dijî hat tu heteroseksüel bî yan jî homoseksüel bî yan jî tu kîjan zayendê qebûl kî yan jî tu nav de bî tu kîjan emir bî û meslekê te û yani bi çawayî jî bî ku tu mirovekî baş bî ya herî baş ew e ji bo Kurd û Kurdistana yani û pişt re jî tu gelek behsa rewşa Kurda bikî rewşa Kurdistanê bikî û pirsekî mirivî gelek hêsa heye mer dikare ji xelkê re bipirse kîjan gel bibe bila bibe mer dikare ji wan re bêje gelo çima em 45 niha nêzî 5 milyon Kurdin ku em ji zimanê xwe welatê xwe axa xwe çanda xwe bêpar dimînin çima ev çima ev ya vê tê qebûl kirin ji aliyê dinê dinyayê ve çima yani eva bes e û meriv gerek qala yani welatê hov ê tirka bike yani hemberê Kurda çawan e yani çawan ne mirovin yani tu ana jî hêjî dibînî yani Kurdekî yani ser civaka sosyal tê bi yani tîşörtê xwe yan jî qazaxê xwe bi ala Kurdî hemû jê re çêra dibêjin hey seg bav hey kûçik bav yani çima tu zimanê te heye welatê te heye çima min tune be yani bi rastî yani meriv pir yani gerek ciwanê me Kurd viya zanibin gerek em herêge em xwedî kurdiyatiya xwe derkevin yani tamam tu dikarî hem Kurd bî hem Fransî bî dikarî hem Kurd bî hem Swêdî bî dikarî hem Kurd bî hem jî Yewnanî bî lê tu nikarî hem Kurd bî û hem Tirk bî tu nikarî û tu çawa jî bêjî tu nikarî ji bo ku tu çawa jî bêjî evan Yewnana û Fransiya û Swêdiya welatê te dagir nekirine welatê te wêran nekirine talan nekirine yani û mafê te ji te nestandine yani tu çiqas bi Tirkî biaxivî tu aqas alîkariya hikûmeta Tirkî dikî tu çiqas bi Tirka re bî tu aqas alîkariya wan dikî yani bi gelê xwe re be eva gelek giring e yani gelek tu bi gelê xwe re bî û xelk dikare çi bêje bila bêje lê yani welatê me dibin tehdîdê de ye dibin dagirkeriyê de ye yani em azadiya me azadîxwaziya me yani têkoşîna me têkoşînekî pîroz e ji bo çanda me ji bo zimanê me ji bo hebûna me yani divê şerê giran da yani em şerekî yani man û nemanê dikin eva ye û tu çiqas kurdiyetiya xwe biparîs yani zimanê xwe Kurdî çandaya xwe Kurdî ew qas ji bo Kurdistanê dibî mertalek û şûrê te jî devê te ye
تجار فياش بينك شورته ديرته وعقلته يعني باشه تبالكي نكال بهاري ساري تشيا وشاركي وكا بيشمرجي ماي قحرمان وعقيد وقريلا ما تبالكي نكال بي لي هرقاف ديفته هي وميجيته هي بخبتنا جبو كردستان يا اخويا يعني هر اواي قالك تو جوانكي كردبي كردي اخويا بيش خير زمان اخويا بيش فخير چاند اخويا بيش فخير بكردي دنرا كردي باخفه وانفيري كردي بك موزیکا خو پیش واخه یعنی و از پر شاد بم دل شاد بم چها کرد تشتی نوجند دکن یعنی تشتی نوجند آفرینن وکا اپی دناجبو آیفون یعنی سامسونگ یعنی یعنی بکردی دکن یعنی بزراوای دملکی یعنی زازاکی کردکی و سورانی و هورمانی و گورانی و به هر آوای یعنی راستيجي قالكي تلي معرف خوش تكت ومعرف بربي سر بلند قولي فيت بواي قالك حاش خو هبي و تمروفك قنجبي يا هاري جرينغا مروفك قنجبي تدبي نمونه قالي خو از بكرتي بروجي انت بشروجي چنه بكرتي دما ما 5 دقيقه ولا 12 دقيقه ما ولا كورونا مالك ما خرابين انا كاجي سر كدا يعني خدي حسك اوي دمك ناس دا اوي حكومات سويدي اوي شانو افيك و جي يعني ديكا افيك كو ام قربن جي تشل نحكي سبرتربن يعني انا مرت قالت انا جبو تشلو حفت تشلو نحكي سا ستاند اب تشيك بس فكرك ما هون فكرن لسر ديجيتال شو بكن اما ديجيتال مرت خوازه بك بله مرت خوازه ديجيتال بك لي او روحي كل دوي اودي دا ناب يعني نكاري ويا بافريني بالتليفون دا كاميرا ويا ناكشينه يعني شوي تياترو شانو وسا خوشه زندي ستاند اب تلوربي جي خوشترتنه زندي تياترو شانو تلوربي جي خوشترتنه يعني براستي وچا خوش به ليش انا نخوش به جي خرابترتنه يعني مرو هم مرو فدي garanti dedim خوشن شوي تدي اري والله شوي تدي از garanti dedim geleki خوشن öz اجبوكت نافداري وهم برسمني ماغازين جي هنا مقول از ولا بكرتيش تبع برسم ل تتكاري باجي باس وتتكاري برسيفه بدي بس بكرتي هندك ورندك بكردي باشه باشه öz ما دست بكن چتا خمگین دکه نمروفاي چه دهلت بکنه چتا تکنینه خوارزي وبرازي من دلشادی جبوته چیه باواكي مرف آرام به يعني آرامتي او يعني مرف خوش آرام حيس كده دلي خدا بله جبلي انا كاركي پر پیروز دکی براسته است پیروز دکم تدخواست چی کاری بکی دمات بچوک مواجه استرونوت اوه عطانا بقرم والدنيا مسك ما تخواست ببم استرونوت هاري بيشاميني كردا إذا أنا نروح باواكي تندفرم كم زيادة باشه كيجان سبوري حزدكي فوتبولي بلي بوش خواه ما گوبندات و داهول زرنايات ديت وعلى كردستان دال كرد أنا يا منى تاخم منى دال كرد هري وعمد سبور وعمد سبور جي قلتنا هري تجي حزدكي تشيه وقلتنا تجي حزناكي تشيه قلتنا از هر جي حزتكم evindari و قلتنا كو از هري بجي حزناكم تنكاري بكي تناهي بكي اجو حزناكم ما سويدي افرز تبياني كاري بكي بقى مجبور بكم اجو قد باش شتا بهيجان دكي كلجان دكي شغاب او دقه هم دقه كي ما با از بكافم داكافم سر صحني يعني رابم سر صحني او دقه هاني من برهج عندك هر قافجي حتى واجه 20 سال از في كاريدكم هينجي او دقه داوي ياكو بيشاكو از
رابم سر صحنه رام سر دیکه هیجی او هیجان هیجانك يوصايا هنا جامد خداني داد مينه مر فيناك تشو يعني ترك خوف ولي خوشه جي باوكي پر خوشه راست باش از چته د ترسینه تش چه د ترسه نحقي بله تش کی جان ستران یانجی هلبسته پر حزدکی نبي گلاسور نما يعني از قالك يعني كلامي كردي حسكم كيفني دنگي راديو يريفاني اوان كلامي كيفن بله يعني لاوي متيني يعني لو كمتيني بله وانا تناف كردستاني ام ده تج کی جان کسایتان حزدکی ايش قالك احسكم بيروكي قالك بيروكي يعني ايه بكارين زندي بنجي انا ها بنجي نعم يعني جبو من يعني اواني نو يعني هيجانا ترك تشي قالك هيجادك هنير سالم يعني ريجيسوركي قالكي هيجايا او جوان حاجو جوان پرور قالك حسكم يعني كلامي بي يعني براستيجي روحي يعني روحكي كردا تيتي دا هي وجيجر خون قالك حسكم قالكي يعني وسلا دنيا يوبيجي قال حسكم جبوكو ديساجي مرتشي بيجا ديساجي او باوايك او بو بنا ديساجي او يعني لحمو دنيا هيجي هيجي وكا كنتي حسبان جبوكو مرد بو وقنج بو يعني ديساجي يعني و يعني خودي صوتي خودي كرت يعني وباواك يعني قنج ومرد بو كلمه روسا از باجره هر تجي حزدكي وتتخوازي لكدري بيجي باجره هر تجي حزدكي كي جانه وتتخوازي لكدري بيجي تتخوازيها لكدري بيجيا از گلکی جی ستوکهلم حسکم راستی جی سر باجارکی گلکی رنده اللي كم بخواستا يعني كو كاربو ما بلكي للتطواني يعني جي الدرو دورا غولاواني الدركي من خانيكي آوا كرنا ولوي دريبو ما از قالك شوان دوارة حسكم دوري سرحده از برجي حسكم سرحده راستي جنته ايوه مينا قالك دورين كردستاني مينا همو خوش آخا مرف يعني بيروز آخا مرف خوش يعني تو هاري باتمان جي تجي باتمان جي بي تجي حسكي يعني تمام انا قالك باتمان جي من بيجي يعني خوش كتيا باتمان تشي يعني براسي يعني باتماني خوش كان زماني وان خوش ليه يعني اجي يعني باتمانين ما رجوا حسكي يعني باتمان حسكي يعني مش تمام برورن يعني باتماني öz پرساداوی یا وان پرسیمه داخوازی خیالات یا هری مزن چیه؟ هلبت كردستانك آزا وسربخه هلبت هر دايم هر دم يا مهم وياي يا دلي مجاوي öz ما 5 دقيقة برنامج حوالی خواه یه پشتی ما که سپور شیروه دکن مج وقتی ما هم بر يعني دال كرد خبردن شوية كرد خبردن و فوتبال بكردي شيروه بكن وفوتبال بكردي خوشه ام جي تماشواني خوربيجن جي چارپل مديانه قطن بفوتبال بكردي گهدار بكن تماشا بكن öz براستي مالاتاوا وگلك ساز جبو بشدارياته من عنيبرا وهيش كاز بورا باخفم جالكس باس جبو لكولينا ويا لسرمن برخوش بو ولا باس بخباتا ويا وكد كاري او سباس سپاسیات دکن مالاتاوا دستت ساغب و د پشروجه د کارته د سرکفتنش تر دخوازن به یادی صاحب دیتنه گلک سپاس از برنامه كردستان بكردي وبو كردستان سپاس تماشاوانین هجا
ام هاتن دویا برنامه خواه وک ما گوت جه چارپل مدیا نقطن پشتی ما برنامه سپوره هیه سپور بکردی تشیرو بکرن حواله ما مهدی چلگن و علی فکری شخ شیرو بدکن جه چارپل مدیا نقطن gelek spas malawa ava ji bo kuwayrol me temaşe kir em spasiya Öznûje jî dikin ji bo peşdariya wî û spasiya teknîkerê me dikin ji bo alîkariya wan malawa ava û bimînin di xêr û xweşiyê de dema we xweş.